Mkhozi unjani? Yebo mkhozi. Amaculo la. Iculo leli engilithanda kabi. Engilithanda kabi mkhozi yabona. Untumise njalo ona sehlupheke. Awucula ngifundisa Mkhozi. Ucula kanjani amaculo akho? Nabantu no mkhozi no yabona la uthi mawufike mkhozi ubone ngebhola litshela ibhola sekugcwele umuntu lendluleni iculo lilodwa mkhozi Okay, asicule Mkhozi. untumise njalo na hayi kodwa kungazwakali manje kodwa ngathi angazi besise kule Hawuthi Mkhozi. iliphi leli bandla elivuliwe konje elingapha kogoli kunebandla elivuliwe lapha labantu abayibhiyozelayo manje uyabona ngathi sungathi yilo le ihabula church hayi untumise njalo Hawuthi amakhelwane wazwangiphoqa. Ucula kahle kanjena. Amakhelwane phela ngingalazi mina ngisalifunda nje. Kathi ngisho naleli lami ngizwa leli lami khona kade ngilifunda yena leli lithi bayede no makhelwane no uNkulunkulu usebenzise wena ukuthi ehluphekweni yami uzonginika lo 500 uzonginika lo 500 ngu-500 wayi nami makhelwane ngicela ku 500 ngu-500 nami bengithi ngizotshela ukuba ngishanda kuyona ngicela ku 500 makhelwane hawu makhelwane kuyabhadala indawo bengithi bangakubhadala mina kubona kungcono kanti nawe kuyabheda hayi ngisathi ngizama ukuboleka lapha kumasithole mhlawumbe unawo lo 100 rand engiwufunayo ngoba ngathi sibroke sonke sorry makhelwane